دیرو کنیسه استانبول او دمک دریجه با وی روژا پیروز آمادکارین برفره دکن. حاضرین کو لمالان هاتنه کرن جبو وی روژه نکو یک روژین هری پیروزه با کریستیانان. پاسکالیا آنگو روژه کو حضرت عیسی پشتی کوچا داوین جارک دن هاتیه و برف به بهشت و بلند بویه لی یک جه ناوندن کریستیانان به همو شیوه و کرنشوپین خواه تی پیروز کرن. ام ایشاف پاسکالیا مزن پیروز دکن. ایرو او روژه که عیسی مزن جنو و هاتیه. ام سه روژان دعاد کن. ایرو روژا مزنه. روژبونا جنو و یا عیسی مزن با محمویان روژه که گلکی مزنه. لسر ناو کنیسه آمه ام پاسکالیا همو کسان پیروز دکن. لی پاتریکخانه کاتولیکان جی به همان مبسته جه سر سبه و هجمارک زیده یا خلق کریستیان بوکو بیشتری مراسمی ببن آماده نه. به همان رنگی لی پاتریکخانه ارمنان جی آوینه و دروش همانه. حاضرین کو لمالان هاتنه کرن با دیره هاتنه وگو هستن و به دعا و هیوی مزن پاسکالیا تی پیروز کرن. Paskalya var bu çörekler yapılıyor işte. Jbo ve roje xwarin têne amadekirin û bi taybet çörekên Paskalya tên çêkirin û li cîranan têne belavkirin. Roja duşemê xelk tev diçin goristanan û pîrozbahiyê bi vê awayî berdewam dikin. Çawa li cem wa cejna qurbanê heye, em jî wisa ye. Helbet berê pîrozkirin li vêr piçkî zehmet bû, lê niha esanîtir bûye. Biz önce tutuyoruz. Em peşî pasê digirin û beriya Paskalyayê bi hefteyekê dest bi amadekariyan dikin. Em hêka reng dikin û xwarinên xweş çê dikin ji ber ku Paskalya girîngtirîn roja me ye. Eynî ku li bawe çawa Remezan tê û cejn tê pîrozkirin, em jî bi wî awayî pêşwazî dikin. Ji ber ku ew roj roja me ya herî giring e. Ji ber cudahiyên di navbera dêra Rojhilat û ya Rojava de her beşeke Kristyaniyê di rojên cuda da pîrozbahiyan li dar dixin. Li gor baweriya vê olê, Paskalya ew roje ku sê roj piştî ku İsa bi çarmîxê ve tê darvekirin, careke din bi serxavetê û berê xwe dide behiştê. Kevneşopiyên vê rojê ku li Stenbolê xwedî mêjî û dîrokeke gelekî dirêjin jî hîna weke xwe berdewam dikin. Rawînstêrk Rudaw, İstanbul.